jardin on ko créaɗo en 1981 komo 4 hectares o fuɗɗino leɗɗe café robusta o jokkitori noon o leɗɗe melina wattori ɗon fleur wattita e portoɓe ɓe hiɗi ko ɓuuɓol ngol woni ton awa ɓeyna kamɓe kadi ɓe jogi wona ko aloe vera ara ko ten marjolaine watti ɓe addora e ɗin ɗon piiji fof français ɓe woɓɓe ko américain ɓe min areno ɗo mi révisa depuis 93 je préfère mourir que laisser mes plantes mourir hadi jardin on mi welamo wa ɓiɗɗo seur dia waɗno environnement ndirmo koto alpha hollimo no pépiniére waɗirte onno waɗirte processus on fof wallimo windugol rapport de stage makko ande jardin on woni sabere ɓen ɗo ko littuɗo fof ko café ji ɗi c'est la nostalgie mi yewtidi e ɓeygu makko kono ala moyen o wanno suudu ga saburuji ɗiɗi e salon e magasin ene so naati nder ga kono siwde leyo fof ga ni feerude hari ɗo suudu no wondanno men e nafa hari ko ɗo men jogayno ko men yarnirta kon woni ceeɗu ngu fof ini noon ko ɓay ko ndungu sila ɗo hiyata ɗo doɓɓere ndiyam e si wona binde o jardin ɗo hiyata leggal ha ko nder canɗi ñoogeji ɗin no hibbede ko nder canɗi ɗi udda awa leggal wawata wonde ko ndiyam ala nayi ɗi naatiray ko fayda baŋngeji ɗin fof nayi beyi e hoggo ala kadi sa fuufi ɓay hoggo ala e dambe ɗi ara e ñama laamu ngun ko men ɗo e union européen e nations unis e CEDEAO e ɓe kippuɓe caangol Sénégal Gambie ngol caangol ɗon ko Fuuta ngol tubbi yoɓe fewtir e o jardin ɗen ko ɓe wiyata Zargoto Alpha